Serikali ya kaunti ya Masako gusala vya wake huo na unyithia na meunda ni yendeka kwikia matambia ma kutungia uthukumi wa ndoboi ya kwa kathuku kuya kangundo ya uthuloni wa sua enende makisio kime wetakana ndoboi ino yenziwe ni utongo imubitu na yithito ite uthukuma na maisa kuona matambia ma kumithayucha mayoswa na serikali ya kaunti ya Masako ni yendesi melati ingi ya ndoboi kundu kauta peo siatene ite uthukuma. Boniface no kutwalesi enende amalesekana kiuke kumachatonywa kana chekio kisione kecha mathaithiswe lungwenini na chanangika na kumatia thinani no endekethio munene kitungiwe kithwa kecha uteithio ko ni mwikali wa baba kubi nomba yakwa yombelelwa ya kiuke kecha toboiwe binda ya mutoa na kuma oibinde bodho na woto utangi kiuo na chaheka kuma na no kaindo kanini tiwa kanangikie na tiona mundu auto support na ibetirie ete no amo no tuilache kiwita yukuma ba kuikwa ndeto kuyutaba kiwo o kila muthenya rotukacioke atikethia mulolongo toletie ukethia tina thina mwingi muno wa kiwo na kiwo no kiwa baba kube na ito ko ni tukula cia ngaba na wabina ethani batone kama ito wa ito nondo ni wese thina waka ututethesie ndobo ina bingo ni kana tutone kutaba kiwo bakube yu menawia kana malela ivani tonya kwendea na kwanangika kwithwa ende na umeamitikana kulika kithekani kwithwa vatondu no mwende vo na sindu senzo itonya ulesa utumika ivinda lingi yukite asisi anesa undu baba ili male ya mwene ndende na anangikia ba ngeidi ya bingiwe nite na tuyona mundu guka usisi kiwuchu nitutumanete mala maingi kwa gavana wabina na tuyese kana no bikia wa report kwa utu yo kukulia gavana we baloi umane bendo boijeta wa kwa kathuku na nduma kwa kathuku ime udina muno ila kwenda kina kiangazi kiwu ba kidela ugeze meladi yangi matetani na kukula gwedo boingi siene siena ko kwa utu yo kulia wabina kwa ndaiya gavana ututhenge osisi thina ula wendo boine no nurbatwika besio masieke iwe na cia leo bikia kiwo kiwu ni choki mwage tumake ukitaoneka ba kwa ila kiwu kioluke kunangawa na cha kunwa cha thea kiwu kija yuke na miaka karibu 3 anu matataba kiwu ba kiwu kila twailenda tuitumia na kikatutethia ngikilama watatakiwa masanisia ni kwithwa serikali ya kaunti ya Masako endena kwenzo ndovo isio ningi nena ikisio nicho itaisa kwa muane tonya kwithwa tonya utethia enendi ndovo iyo yasobiwe ibinda mutua na twautango kiwu yoka yana ngikana twakulia te awanoke ndo kanini kouti okulia patonyekana tundu wabinya ke yo sobio ndovo ikondo kungi moka tusobizio ino jeba we say at least ando maeli eno twakwata yani utethio nundu kigo kiki bana ki utethia mundu ko patonekana mbaito we governor wa binya nundu itisi nuisi kana nutone kutusobisia tusobisia kigo ki nanga yikwathi muno nutu ba lazima we bie mbesa nikenda wete kigo na wauto no thiu kethia nacho pe line ko kila kibo tiziti kula cia patonekana nundu kiki indobo yiyo bakubi na kwitu itika sobe we kethia ni kiembele nzeo muno na nengi kila kibobo alama kwete obo usu timokulia kwa ndaia mututusia isia nikundu ibinda taye kwena thina akiwo kwena thina wa kwena indo zitu zikiyo thina kanundu akiwo kwa umbaito patonekana tutethie hii nundu timandite kila kona cionde tabanya maubisi onde ationa uzongio na male itu nituzobete nundu already by mundu thenge aba katika leo mana akanatika leo umukulia ni wewe yu moto ikivathuka nyombe watatume na utalo munene wa ene thimethina wa kiuna muno evinda thi munya wende na uthengea mwe mailasimika kuthimia ndo miasa kukwata kivu nikisavia mautui karibu atatuana peka sarani na kuithio kwanza imo methina muno mbe wa kukwitu wauma kasarani peki babeta wa Kile village na ona ciande kuya ndukani ni matume yake iguki ona ila kiathela andu ama bayo luthimbu matana vika matetani na mono matabaki guba kwa ukiba ukithio mwingi muno kwa andu mako kukwitu kambani wa kangundo agatabwe nundu okaba akatukenga nuku kiwiki osiwa twenda umana wabina kana report isu cia mobikeiye hetha cia mobikeiye ni chao kithuku kiende ya tutona maendeleo bakwitu
kaundini ya Masaku kangundo nyeni Toboni Mutesea.